Maya payabak ko, kapanyawsan para karing kakasal. Kaya katamula pong niyabe karing kaya katamong panalangin ding magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Dariel Cruz sa Manoknangan San Nicolas, Angeles City at Miss Sheila Manansala, Manoknangan Claro Recto, Angeles City, makatakdang kasal king May 29, 2026 sa maganap San Ignacio de Loyola, Paris, Manibawag, Pora. Mr. Aaron Matt Lagahit, Amanoknangan, Manibawag, Paralaya, Porac, Pampanga, at Miss Justin Lovell Nasal, Manoknangan, Manibawag, Paralaya, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king May 23, 2026 sa maganap San Ignacio de Loyola, Paris, Manibawag, Porac. Mr. Giancarlo Mendoza, Amanoknangan sa Manila, Mexico, Pampanga, at Miss Mitzi Salalila, Manoknangan Halong, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king May 1, 2026, ang maganap San Ignacio de Loyola, Paris, Manibawag, Porac. Mr. Jernel Francisco, Amanoknangan Senyora, Porac, Pampanga, at Miss Myla Briones, Manoknangan Senyora, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king May 16, 2026 sa maganap San Ignacio de Loyola, Paris, Manibawag, Porac. Mr. Ervin David, Manoknangan Palat, Porac, Pampanga, at Miss Karen Adrian Ramos, Manoknangan Palat, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king August 22, 2026 sa maganap San Ignacio de Loyola, Paris, Manibawag, Porac. Mr. Angel Lemuel Cruz sa Manoknangan, Pangpang, Angeles City, at Miss Juneda Ira Salala, Manoknangan, Santa Cruz, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king May 6, 2026 sa maganap The Lord's Transfiguration, Paris, LNS Subdivision, Santo Domingo, Angeles City. Mr. Adrian Jansen Punanan, Amanoknangan, Manibawag, Porac, Pampanga, at Miss Jelaine De La Rosa, Manoknangan, Mabalacat City, Pampanga, makatakdang kasal king May 17, 2026 sa maganap Holy Cross, Paris, Clarkfield, Pampanga. Mr. Leomar Kenneth Alparo, Amanoknangan, Magalang, Pampanga, at Miss Lisette Kaging, Manoknangan, Santa Cruz, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king May 29, 2026 sa maganap Sacred Heart Paris, Telabastagan, City of San Fernando. Nung ninuman po kaya katamu, ingating balong nanumang bage o pamikatagon, amalyaring maging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idang taya po'y misa ngay ni para king kapasalamatan dari, Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia Family, Ocampo Family, Benedicto Family, Garcia Family, Dan Concepcion, Mr. and Mrs. Jensen Evaristo and Family, Mr. and Mrs. Alvin Miklat and Family, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and Family, Opelia Kalipayan and Family. Para king special intention dari, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana, para king complete healing ng Elena Cortez. Yabyataya naman po yung birthday ng Net De Leon. Para king death anniversary ng Dedikasyon Balilu Senior. Yabyatala naman po rin kaladwadari, Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manalang, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emigdio Tuanyo, Among Chudolpo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Senior, Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Rick, Roberto,
Eugene, Sixto Senior, Victoria, Danilo, Carlota, Crislin, Pedro, Paula, Maripe, Angelica May, Enrique, Nicolas, Ramil, Roberto, Ernesto, Milagros, Christine, Lino, Maria, Benjamin, Rita, Eduardo, Edwin, Juanita, Segundina, Javier, at Dingmaldang Kaladwo, Kim Purgatorio. Talakad tamo po. Kiglagyo ni Igpa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakyagong ning banal ay Espiritu manatiliya kaya kayungan. At keon timurin. Happy Easter po kaya kayungan. Happy Easter po, Amo. Sinubliyang mebye, aleluya, aleluya. At bangkanita, maging marapat tamong magmasusi kareting banal a misteryos, ganakan tamo pamo at pilasan, ing maragul ng lugod ning Dios kaya katamungan. Apauli na ning pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebye ning ginutamong Heso Kristo, pepakit na nung makanano tamo kaulaga arapana. At sisyantala ring pinandit potang akakalingwan tamo iti,
Anyaw meta mong mikakasala. Gino, ikaing kapayapan mi Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo, ikaing Paskwa mi Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino, ikaing biyemi ding makasalanan. Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O mapamakalulungig pa, kingaldoy ti linupig mo ing kamatayan at biglat mekya kami ing pasbol ning biye alananga, king kapamilataning anak mong bugtong. Pagkalubos sana king ikaming magmasusi king kafiesta ning pangasubli ng mebye, ibayo na kaming lubos ning espiritu mo, ba kaming mga intulid subling biye, king aslag ning biye alang kapupusan. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametungan ning banal na espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibot, king libruning dapat ting apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyu itang mga ngaragula bage, ame palyari, king mabilog a bansa ning Israel. Megyung piso karing Galileo, kay bat na ning binyog a penaral ng wan. Baluyu itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makananuleng linanyan ning Diyos, king banal na espiritu, at king upaya. Hulinging Diyos sa Chukeo, mintayo kareng sablong lugal darapat mayop, at pakayop, kareng sablong inalipan na ning Diablo. Ngeni, ako, ang poding kayabe ako, testigo kami king sablang depat no, king mabilog a bansara ding Hudyo, at king Jerusalem mismo, angga king pinakure king krus. Dapot, king katlungaldo, pepasublan ng miyaning Diyos at pepakit ne. King mabilog a balen, nune kareng mapilan at testigong pinili ng makapauna ning Diyos. Ngeni, ikamiring testigong deto, kasalumiyo king pamangon, at king pamaninum, kay batnong sinubling mebye. Inutos no, ing manaral kami king balen no, at patutuwanan karelo, king yo, ing tildwanan ning Diyos, bukum kareng sablang mabye at mete. Migsalitala tungkol kang Jesus ding sablang propeto. King ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan do, king kapamilatanan na ning lagyuno, ing kapatawaran daring karelong kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Pamamasang iban, king mumuna ng sulat sang Pablo, king kapulungan karin Korinto. Sukat yang iwaksi king komunidad yu, ing taong antikan yan. At paborenye king upaya ng satanas, banketa king antikan yan aparalan, dumalan niyang kasakitan, ing katawan ng mapat king tulan ning laman. Kanita akwa na pang masagip ing espiritu, king aldo na ning Ginoo. Ing kehong pamagpapuri king sarili yu, alang kamamatuli. Sukat yung balo, king angyang king karamput mong levadura, makagyo na, ba mag-alsa ing kabilungan amasa. Inya sukat yung iwaksi, yang laon a levadurang yan, ning pamikasala. Kanita, aging tunay kayong dalise. Mangari kayong bayong tinape, amegawa king masang alang levadura, di takman. Antimopin, insukat kaya kayo. Uli miyay ni Kristo kaya katamong kordero, para king Pasko. Uli nita, magmasusi tamong kaniti, nakambe ning tinape, atin laun a levadura. Ing levadura ng maslam ning kasalanan at karokan. Nune kambe ning tinape, aalang levadura. Ing tinape ning kalinisan at katapatan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad ta po bang parangalan yung mayo pabalita? Kristo mi sakripisyo ne para king kaya katang kaligtasan, magmasusi tamong mitmong tula king Ginoo. Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kaon timurin, pamamasa king maya pabalita at pangkang San Juan. ligaya kaya ka, o Ginoo. King Abak amaranon, naning mumuna ng aldoning paruminggo, maralumdum pa, mintaya king kutkuta ni Maria Magdalena, ikit na king makalakoya ing batong takap ning kutkutan. Inya milaiya at mintakang Simon Pedro at king aliwang alagad apakamala ng Jesus nga nakarela, kinware king kutkutan ning Ginoo at emi balo nung nure binili. Inya linwalyay Pedro at itang aliwang alagad at mintalaking kutkutan. Milaila dapot itang aliwang alagad, milaiyang mabilis kesa kang Pedro, at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilub na ning kutkutan, ikit na intelang pamburol la makabili ka rin dapot, eya linog. Kanita di natangyang katukinay Simon Pedro at taglus-taglus yang linog king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol at ing panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti,
makakayabi king telang pamburol, no makaaliwa, yang makatuklip king metong alugal. Linubya naman itang aliwang alagad, aminunang dinatang, at ikit na at meniwalaya. Era paintindihan kanita in sasabyanan ng kasulatan king kailangan niyang sublingye Jesus. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kiyakatang kaligtasan. Kapurian kaya kawa Kristo. Mayapayabak pong pasibayo. Pakikrityo po rin kasipig yu, Happy Easter. Pakikutang pong pasibayo karela, tutukang masaya nga mo. O, tena ko may ngutang, nepo. Lalawend ako nandin magkantatang Gloria ding aliwa kaya kayo. Ay, intindihan ko ding mag-serve, ne? Kasi ding aliwa, may puyat kayo nabing, po, King Vigil. Pero tandaan nyo, kareng mag-serve, makanya niya talaga dapat ting diwa na ning vigil. Anyapin vigil ya, maluwat ya, maglamay ya, at talagang antabayanan me. Ne? Yapin niya ning diwa, o ding aliwa kaya kayo. Nanya asing kantata mo? Naitang Gloria tamo kasi? O, ligaya, Pakikutang pinpasibayo, happy ka ba ngayong Easter? Sige po. Minsan, ang giyang pangsasabihan tamong Happy Easter, ne? Bala mo manatili tamo, king lupang Biyernes Santo. Bakit? O kasi Lunes na naman bukas, ding magobra no na naman, ne po. Kasi Lunes na naman bukas, at kay bat karas na ning Martis, magtas na naman ning gas. O, ngini ko maili, kaya ko malungkot. O kaya dingaliwa kaya kayo, Lunes na naman, panibayo na naman aldo, na arapan ko yung kasakitan na kanakong pagdalanan. Lunes na naman, datang na naman yung bayong aldo, pero arapan ko na naman, ining kanakong paulit-ulit a kasalanan, na ekwag yung painggulutan. No wonder, patse minsan, ing Happy Easter, ini kasing sayaning Merry Christmas. Pero tandaanan nyo, alayang kwenta, ing saya na ning Merry Christmas, nung milyari, ing saya ning Happy Easter. Nung atin tamong mas dapat masaya, aliwaman itang Pasko, dapat ing saya na ning pamanyobli ng mebe ning Ginoo. Mekad etamo masaya, uling babalik tana na naman, kalupa niyang Pasko, kaya haring Pasko atin pang New Year, pero dapat kaluguran kong kapatad, mas mikit tamong masaya ngini. Uling paganakaning kikatamong kapag masusyan, ang ating pananampalataya ay hindi nagtatapos sa kamatayan, kundi ito ay nagpapatuloy sa buhay na walang hanggan. Ulitan kayo po. Dapat mas masaya tamong ining Easter Sunday dahil ang ating pananampalataya ay hindi nagtatapos sa kamatayan, kundi dahil ito'y nagpapatuloy sa buhay na walang hanggan. Nekad, tamo masaya, uling, malungkot tamo. But more so, tamo masaya uling, tatakot tamo. Nano nang malyari bukas? Nano nang malyari ka rin tutuking Aldo? Nino po kaya kayo, Kenny, ing mahilig manalbe Netflix atin? Ala, malaram. Ala po, telenovela, Korean novela, ala! Woo! Iyamong Justin po, mahilig yung manalbe, anime, ne? Detang cartoon, makanyan, detang drawing, itang One Piece, nung alben niya, itakareng kayanakan, ne? At bala pong mag-the-end la po rin ng alben kong anime, atin pong mipaslag, kaya rin na ning final eksena, nga na po, to be continued, nga na po.
Ita mo po, patselulto na laring to be continued na rin. Ita na mi pahinda to nali. Ay nano nang malyara, ay buri ko na yung halben. Kasuelo tamo pin king Netflix at tintamong play next episode button. Nung no ka rin pwede mo na yung alben hanggang mga puyat-puyat na ka, king kakayalbe mo ka rin alben mo, ale? Pero king die pumakan yan. King die, alang play next episode. Nung atin kang pagdalanan ngeni, ala kang choice nun dalanan niyan. Nung atin kang pupusanan ngeni, ala kang choice nun pusanan niyan. Nung atin kang buring akit king daratang nga panahon, ala kang choice nun panayan niyan. Ing ebanghelyo pong dimdam tamo, ngining abak na ning Easter Sunday, is the biggest to be continued. Bakit? I Maria Magdalena, baluda ring alagad, kaya na, meteya ingidu. Anyang puntalande king kutkutan, asahanda. Take note, asahanda, at suya ka rin. O neng karas na ka rin, bala mo po kareng pialbenta mo, bang, anong makanyan? Makadusog yung bato, alayo Yesus king kutkutan, makatuklip lang masalese, ring pipagburulan tela, at bala mo, tinambad ya karelaing, maragul to be continued. Dapat kaluguran kong kapatad, Easter Sunday, eya mo po maragul at to be continued, nuning panagkat na kiyakata mo, tuloy na kayo. Tuloy na kayo. At asne pong kasanting pigunaman ng diwa, naning kakatamong kasalpantayanan king pamanyubli ng bebye ng ginutang Yesu Kristo, king pamamyalong tamo at pamigunang king amanong tuloy. At inya pong atlong kabaldugan ing tuloy na magpalalam king diwa, king kakatamong sasalpantayanan, batayang tune panamdaman ing saya, naning Easter joy. Nanuya po ing buri ng sabyan, mumuna, tuloy can mean to enter. Lumub. Pumasok ka. Malaos ka. Tuloy po kayo. King kakatamo pong ebanghelyo, dimdam tayo, karas ng Maria Magdalena king kutkutan, naning mumuna ng ikit. Hello, naning mumuna ng ikit. Namumuna ng ikit. Itang batong panakap king kutkutan, makadusugya, ot kaya makadusugya? Bayang milwal Yesus? I don't think so. Uling tandanan nyo, karingaliwang gospel, anyang sinubli ng mebiyeng ginu, kabudyatyo, king busal, daring alagad. Na kailangan midusugya yung bato. Uning makadusugya yung bato, bang kanita, sasabihan na karing alagad, ampong karing balang metong kaya katamo, tuloy po kayo. Misan kaya katamo, King Bie, tabisang lulog karing kutkutan. Bakit? Pangmeteya. Mabulok ya. Dead end na yan. Pero tandanan nyo, ing pamanyal pantaya tamo, king pamanyubli ng mebye ning Ginoo, kini pamo king ebanghelyo, kutkutan yang alang laman. At ing kutkutan na alang laman, pagkanakanak kaya katamo na, meron pa. Tumuloy ka lang. Minsan, king Bia, makanyan tamo, patse balo mo nang aro, magkasakit na ako, aro, masakit na ini, aro, misakitan at lungkot na ako, tatakot na ako, eta na bisang lungob. Atin kang pagdalanan na mabayan ta kasalanan, ay, ako niya buring alapan, uling man nasakit ko mo. Masakit kayong kaluguran mo, King Bia, ay, makanyan na, ako niya buring lawen. Pero tandaanan nyo, ing kasalpantayanan tamo, at katanakatamo banlungob, karening alang laman na kutkutan. At kaniti akit tamo, alaneng laman.
uling sinuplineng nebye ingino. Pagganaka nakikatamo na ang yaman king kutkutan, karing kikatamong kasalanan, karing kikatamong kasakitan, God is always in control. Patsi ala nakangagawa king biye mo, lungub ka mo ka rin. At akit mo wa alaning laman, pero paulan ning pamanyubli ng mebye ning Ginoo. Masanting pong detalye king pamaglub na king kutkutan ding alagad, deni pong telang pamburol. Nga na pong Maria Magdalena, ay pena ako ding Ginoo. Nung pong manako ka, sigurado naman nala naman mena ako kenin Pero isipan nyo, nung atin manako, ang tawari sa masanda pa, ipipagburulan. Sa masanda pa, mga glughog na lang makanyan. Pero semasan, makasamasa ning tela, uling paganakana that God is always in control. Anya po ang yang Easter Sunday ngeni, ang yang pangatin kong pagdalanan, tuloy lang kayo sa inyong mga puso. Tuloy lang kayo sa mga libingang walang laman at doon mo malalaman na muli nang nabuhay ang Panginoon. The second meaning of tuloy is not only to enter but to move forward. Malaos na kaya po, tutuloy na ho kami nga tamo, As ne pong kasanting, dening alagad, anyang karas daking kutkutan, no ka rin nga pong ginunang gewada. May kola ka rin. Tumuloy sila. They move forward. Paulit-ulit king paganakay ni kareng homilis ko. Aliwaya po moving on. Kaysa king moving forward. Kareng make break, amitaw. Ay, move on din. Oning tandaan nyo yung move on, atin niya pong sense na ning pamangalingwan, ko na buring harapan, ko na buring ganakan. Pero yung moving forward, yes. At yung sakit, yes. At yung kaplas, yes. At yung sugat, pero, ko na ulitan ni king daratang at sumulong ko king kanakong pangatao. Yapin po yan yung paganakana ng Easter Sunday. Na sana itamo mo malalakwan kabut, karetang kinumpisal tamo, anyang maleldo. Itamo mo mag-move on, mag-move forward tamo. Ware, kareng pong sisimba, kareng pong makaramdam kareng homilis ko, na ano po yung paborito kong topic ng Easter ang pong Lent? Easter resolution. Buri ng sabyan, sana agyo mong i-improve yung sarili mong ngeni. Kung paraan niyang milabas, abanwa. May kumpisal ka anyang magkwaresma, miminum kang 3 times a day, ngeni gawan mo na mo, itang bayo ka matutut. Aliway itang kagising pa mo, mamaw na kangalak. Nung managkas ka, nung mapali ka buntok, mag-improve ka ngeni. That is moving forward. Nung tatakot kayo, nano nang malyari, ngeni mong uling yung pisasabyan ngeni, yapin ng gera, uling ng pamagtas na ring presyo na ring langis, ning oil. Kalingwan yun galang kanyan, ding flood control projects. Atin pong survey makanyan, ditak na lamuring makaganaka king flood control projects, sa likod tana, tana papapansin. Bisa ko pong mag-move forward yung bansa tamo. Hello, ko yata bisa ko pong mag-move forward yung bansa tamo. Ang yang mga tas-tas po yung gas, yung kakalingwan, detang udas, yung kakalingwan, detang may sangkot king flood control projects na ang gangeni sala sa likod, alapang may kulong. Kasdan nyo kanyan, tagal lang 2028, iboto yun kayo. Bato-bato sa langit ang tamaan? Ko pamibyasan, Bato-bato sa langit ang tamaan?
magboto ng maayos sa darating na halalan. To move forward, tuloy tayo is the reminder of Easter. Na sana tamo mo malalakwan nung no karin kangini nung pagnasan mong milalamya at miangatya kang kabanalan. And last but not the least, yapin po yung ama nung tuloy-tuloy, continuous. Pota po, kaya rin na ning humilya, yung maganap po pamibayo pangako ning binyag. At wala mo po rin, nanula po rin pangako taking binyag, sasalpantaya ka king Diyos, Ipa, Anak, Banal na Espiritu at king Santa Iglesia, yung sagot, opo, sasalpantaya ko. Sa sakwil mi, Satanas, yung sagot, Aldoldo, yata naman nagagawayan. Pero yung pagganakanan ng Easter, sige lang, tuloy-tuloy lang. Iyapong dong po, nung iyapapakwento kaya kayo, karin king chancery, ketang pasbul, tukura ng eran ning arsobispado, itapong dormat na karin, larawan pong Satanas. Totoo, munta ko ka rin, ako bibiro, larawan ng Satanas. Makatulan pero niyang kutnan miya, ay amo mo lege meken. O kasi bala ng Sunday, sasabihan ko, sasalpantaya ko. Pero king tutunan niya, nege man sa sakwil. O ngeni, balang lulwal ko king bale, papagpagkoring bitis ko, dadamusakan ke at mariremind ko na dapat isakwil kay Satanas. Tamo po perfect ing biya, datang panahon misakab tamo, mikasala tamo, magkasakit tamo, but Easter reminds us, tuloy-tuloy lang. Isundo mo, uling alang kasalanan, na at yung patawaran ni ngapong Ginoo. Alang kamalyan na na yung iusto, king saupat grasya ni ngapong Ginoo, ning balang tao. Alang pangasakap, tamo yung talakaran at isundong pasibayo at alang kasakitan na yung dinan kanawan ding sablang tapat king Ginoo. Kaluguran kong kapatad, kaya rin na puning misa, magbalik na ko ka rin kaya kayong bali. Lunes na naman bukas, mitas na naman inggas at tamo balo nung naning daratang. Isang malaking to be continued. Pero pagkanakana, ning kasal pantayanan tamo king pamanyubling mebye, tuloy lang. Tuloy lang. To enter, to move forward, and to continue with our journey with the risen Christ. Happy Easter pong pasibayo, kaya kayo man. Palakpakan tayo po yung ginong sinop ding mebye. Kaluguran kong kapatad kang Kristo, itamo man mikot-kot tamo kambe ng Kristo king binyag, ban kambe na mibangon tamo king panibayong die, ngening mi ganap na ing kapag masusya ning Kwaresma, ibayo talang miyuman ding pangakong miyapse, kanitang mga binyag tamo, inyang sikwil tayo Satanas, at pengako tamong sumuyong tapat kang Kristo at king banal a kapulungang Katolika, kareng makatuking kutang, ing sagot tamo pong masikan at buong puso, opo sa sakwil ko. Ulitan tayo po. Opo sa sakwil ko. Kaluguran kong kapatad kang Kristo, sa sakwilyo ing kasalanan, baka yung king katimawan ding anak ning Diyos. Opo sa sakwil ko. Sa sakwilyo ing pamanamuyot ning dewakan at paimburisan yung pamag-ari ning kasalanan. Opo sa sakwil ko. Sa sakwilye Satanas ay paning kasalanan ng pong prinsipi ning karalungduman. Opo sa sakwil ko. Ngeni naman, nung makanano kasikan, ing kaya katamong diwa, king pamagsakwil kang Satanas, ngeni naman, buong puso tamo mo namang makibat, opo sasalpantaya ko. Ulitan tayo po. Opo sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo king Diyos, igpanglubos mayupaya, lina lang king banwa, ampong king yato.
Opo, sasalpantay ako. Sasalpantaya kayo kang Heso Kristo, anak ng bugtong nga ginuta mo, amibay kang nuwa na Mariang Birhen, mi pako king krus mete at mi kutkut sinubling mebye at ngeni makalukluk wanan ning Dios. Opo, sasalpantay ako. At sasalpantaya kayo king banalay Espiritu, king banala kapulungang Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad ding kasalanan, king pangasublining bie, ning katawan at king bie alanangga. Opo, sasalpantay ako. Ing Diyos ay igpaning ginutamong Yesu Kristo, pigkalaman nakatamong panibayong pangabait king danong ampong king banalay Espiritu, at pepatawara na laring sabla tamong kasalanan. Papanatilya nakatamo naman sana king katapatan kang Yesu Kristong ginutamo, manggaman king alanangga. Amen.
kaluguran kong kapatid, ka benintula, king pangasubli ng Mebye Kristo, king panalangin, lumapit tamo king Diyos ay pata mo. Dimdamang pong pekibataning panalangin ning anak abinan ng pakamalan. Manalig tamong pakiramdaman nala, ring kaya katamong kayadwanan. At karing balang intensyon, nga tamongan pong manalangin, Ginoo pakiramdaman mula, ring panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para ka rin pastol ding kaladwata mo, baning kawa na penipala na karela ning maya papastol, panimunande king sipagan, ampong kalingapan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para king mabilo gayato, ban magari kayo ing kapayapan at pagkalob ng Kristo, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para ka rin kapatid tamong daralan kasakitan, baning lungkot da miyalilan tulang e nanala ko karela ning ninuman. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Para ka rin parokya tamo, bayang maging matibe ng talapatuto ning pangasubli ng Mebye Kristo, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ngeni po adwan tayong sarili tang kapagnasan. Isundo tayong ipanalangin ng kapayapan para king mabilo gayato, lalong-lalo na yung kapayapan para king kakatamong bansa, at karin king Middle East. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Oy pa, balo mula ring miyayaliwan ng pamangailangan ng banal na kapulungan mo, king B, keti king yato. Pakiramdaman ng pong pagkibatan mula sana ring panalangin ding sablang sasalpantaya kaya ka at king pamanyupli ng Mebye, ning kaya kang anak, i Heso Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, banding kaya katamong daon, matanggap la arapaning Diyos, igpang lubos, mayupaya. Tanggapane sana ning ginuy tingdawon karing gamat mo. King ikapuri ang pok ikaligaya ning lagyuna. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. Umalugod ay pami, di sanang sakripisyong panibataning bayong biye, ampong pagkabiye, para king banal akapulungan mo, matulame sanang tanggapan kaya kaming magmasusing mipnong tula, king pangasobli ng mebye. Tiaduan mi king kapamilata ng Kristong kinumi, Amen. ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At kaya kante mo rin. Itasyula ring pusoyo. Makatas na lo, King Gino. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tuneping karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakabos, ing purian ang pong pasalamatan nakakapilan man, ang pong no karin mano Ginoo, lalong-lalo na, kaniting kayaldawan, amiyay niya'y Kristo, ing Paskwami. Ampat niya'y tunay kordero, amilalako kong kasalanan ning yato, aking pangamate na king krus, linupig na yung kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, siblina naman ing biyemi. Ulinita, kambering sa blangkoro ring angheling banwa, daralit kami king ligaya mo alangtok ng ngamingang pupuri. Ikapining banaloy pa, ikay sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu mo, at timonging titi pangambon karetingayin mi, ban pabanala at para kaya kami, gawa na lang katawan ng pong daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasang pong kamatayan na, king waning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape at dinwang neti karing disipulo na at nga nakwanan niye ti kayo man at mangan kayo kaniti. Uling iti katawan ko amidahon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na at nga nakwanan niya iti kayo man at minom kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pong alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayot para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo itiking pamigaga na kayo, kanako. Mipuring misteryo ning kasal pantayanan. Jesus,
Inyang ngiling gaganakan mi o mapapakalulungi pa ing kamatayan ng ponging pangasubli ng mebye, daraw mi kaya kay ting tinape ning biye, ting kalis, ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban, sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang may sulusulo king katawan ng pongdaya ng Kristo, tipuna na kaming antigmetong ning banal ay Espiritu. Ganakan mi oy pa ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king metto yato, at keni inahos mong mitipon kaniting maligayang aldoning pangasubli ng mebyeng Kristong Gino, king kayang tutong katawan, ban miganap yaking lugod, kambe ng leoning papami, ati Florentino, ampoy pasyano, ing obispo mi, ding sablang pari diakonot religyoso, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling ng mebye. King pakalolo mo, idala mo la at ding sablang mayango na bi, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambe ning nuan na Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuan na apostol, kambe ng San Ignacio ning Loyola at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod kaya ka king kaya kabanding panahon. Apor yan, ang pumapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na kambe ng pongkeya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya kaya ka o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Mapaminto king amano ning talapangabos at inalpos ning banal ng turo nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos ming i Heso Kristo.
O Diyos ay kami, ing kinuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo, ing kasal pantayanan ning banal a kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pongpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga, Amen. ing kapayapan ning Ginoo mantabe sana kapilan man, kaya kayo man, At kaya kantimurin. ipakit tamo ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan ko, kaya kayo man. Kaluguran kong kapatad nyo, ing tinape ibat banwa, nino maning mangan kaniti e amate kapilan man, nyo ing kalis ning alangang gambye, nino maning minum kaniti, miyeya kapilan man. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O maganakang igpami, lingusan me kingalang upas sa lugod ang pong ganakaing banala kapulungan mo. Banking pami bayo na loob, king kapamilatan da ring misteryo ning kaligtasan, a pangaintulira ng kamtan, ing ligaya ning pangas subling niye. Tiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. At lupong paganaka, short announcements mo muna pong dili, atin pa pong holy water, ne? Deta pong may bless na bengi king kakatamong Easter Vigil. Deta pong ala, magpila na ko mupuke ni pamiyadala rin kakatamong nights, ne po? Kadwa na po niti, atin pa pong tutuking misa 10:15, pero itang misang sisilim, ala na po, ne? Gusto ya, ito kayo? Ay, atin yan, ang oras. Sabi mo, wala ya, 6:30, ne? May lituya po, yung kaya na akong katukayo. O doon na pa pong aduang misa, ne? Pota pong 10:15, ang po pa pong 6:30. Kaya ba't po? Atin po kanong Easter egg hunt. Kaya rin na po ning misa, so ding pong anak, pwede na pong makyabe. Ne po? Yapin mo ita. Okay, ne? Magbalik ta na po kanyan bukas, karing kaya katamong obra. Magbalik ta mo karing kutkutang alang laman. Pero sana pakiramdaman tayo ing paganakana ning kasal pantayanan tamo king pangasubling nebye. Tuloy na po kayo. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kan timurin. Idukuyo laring buntukyo at manigapo king bendisyon ning Dios. Bendisyon na kayo ning Dios sa lubos mayupaya, kaniting solemning pamagmasusi king kaligtasan, at malugod na kayo sanang ilisya, king sablang panganib ning pamikasala. Amen. Ngening biriyan niya na kayong subli king ngening ya biriyan na kayong sibli king pangaintuliran king bialananga king kapaminataning pangasubli ng mebye ning anak ng bugtong pagkalugna naman sana kaya kayo ing ablas ning bie alang kapupusan. Amen. Ngening ikwayo lang gimpananding aldo ning pamaylasan ning Ginoo at ngeni magmasusi tamong mipnong tula king fiesta ning kaligtasan pangaintuliran niyo sana kambe na naman ning saop na ingmiras kambe pusong mangapnong tula ketang kapag masusyan king ligayang alananga. Amen. At bendisyon na kayo ning Diyos sa malugod at mayupayang totoo ingig pa ating anak ating banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umena kayo king kapayapan. Alleluia, alleluia. Salamat King Diyos. Hallelujah, hallelujah.